Dulu kos 1 bulan 200. So untuk 12 bulan 1.200 lah kau kena korban. Lepas tu kau kena ganti gaji kerani pula. Sudah kerani kau kena hantar pula pi accountant. LGD minta kita hantar kita punya penyata semua kan. Saya pun tak tahu berapa tahu pasal akaun. Saya minta advice accountant pun tak minta charge pun. Dia tengok, dia dah buka saya punya sistem. Okay, dia kata okay, tak ada masalah, boleh hantar. Accountant pun dah approve kan benda Idan Rawan. So saya pun okay lah. Saya urus account sendiri, saya keen untung rugi sendiri, saya keen costing sendiri, invoice bilan sendiri, dan yang paling best sekali, saya sudah declare cukai sendiri. Maksudnya macam bila kita dah ada report PNL dan balance sheet tu kan, kita just bagi je dekat accountant. Lepas tu tak lama kemudian dia bagi kat kita report tax submission dan kita just settle lah dalam masa seminggu macam tu, sebab dia memudahkan accountant. Lagipun bila kita dah ada accounting report tu, kira kos untuk kita bayar kepada accountant tidaklah terlampau tinggi, acceptable.